Aparte pa king manyaman na pamangan, ing kultura darang Kapampangan, malyagi tayo namang ituglong kareng lumang nga dutong areni. Ngeni pakibaluan tamo manibat kareng meto nga old lumber businessman na ning kaya katamong probinsya, ing kasalesayan, ing kulturang Kapampangan. Migit ng 3 dekada ing milabas anyang nilipat ng Carlito Peña ing kayang negosyong lumang dutong king barangay Kabalansyan, Bacolor, Pampanga. Tagong kakapakbong na pamo ning bulkang Pinatubo kanita anyang umpisa na ing kayang negosyo keti Pampanga. Ing pamano pa king siyudad San Fernando king Gabonas na matas kaya ni king Bacolor mababa margulin diferensya kaya ba't Gabonan ning bayo ko ining totok na ang kumain. Manibatan la kanu kareng luma ampong menga sirang gusali deng duto nga pamisali ng Peña. Neng limbog la ring kerak lang baleking Bacolor kayari ning lahar, meging yang oportunidad ni Peña, bang pasik na nga niya yung kayang negosyo at makasaup mo naman, kareng memalengke walang tuknangan. Giban ke bayarana na ako. Kadua, nung giban ke, kana ako ning akwa ko, ala akong bayaran, alayang bayaran kana ako. At itangkat do, depende kay tang akwa ko, akong mamayad kaya. Ikwano kanu nga pag-aral Peña mo rin kayang anak, nune pati rin kayang apu pauli na ning kayang negosyo a popular ka rin atinan. Sumangit na niyan, aminado yay Peña abagyayang may tumaling kayang business, pauli na kanuding miuusong desenyo da rin piban dyan, ngening kasalunsungang panahon. Pero maniwala yang dakala pa mo rin din kalupa ng kakayunan king desenyong ibat king dutong, alakwas na pang pelagwan, ning manawang kultura, kilub ning makabang panahon. Aliwa mo itang pupos kung sali ko kay kami, sana suportan talo, waling itang kultura, itang akagisnan, buri ko kasing kumabe pang pasibayot at buri kong ma-preserve itang aspeto nga ito. Waling aliwaya po disenyo ing dutong, lalo na rin ang sinauna rin gamit ang ma-restore tala, balik tala. Aparte kim pamangambul kultura kapamilya tanda ring dutong ibat ka ring lumang building keti Labuad Kapampangan. Metong pang pagmaragul ng Peña ing makasaup yung kayang negosyo king pamaningat king kalikasan. Ito matutula ko itang pauli na ni Shell TV ining kabiyayan mi medyo nung magpatuloy ni dakal kami man totally mila ko ing illegal lagi pero malesen suportan talala den tamong kabalan. May sabi lamong lumareng dutong areni, tiktak la pa mo ring legwan, para ka ring tutong lulugod, king kultura, ampong kasalesayang Kapampangan. Lizen Morten, CLTV 36 News.